Svako dobro vam i dobar dan, dragi moji prijatelji. Evo, potaknut u zadnje vrijeme, može se reći intenzivnije zadnje godinu, 2 dana, ovim jugo ludilom, jugoslavenskim agresivnim utjecajem na moju zemlju, na moj narod i jednostavno taj utjecaj koji malo ima u sebi Hrvatska bila poštenja, istine, mora tome reći jednostavno da je dosta i tome se oduprijeti. Samim tim našao sam se pozvan da nešto kažem sve skupa o tome kao hrvatski branitelj i ne samo to, nego domoljub, i ne samo to, nego kao otac, i ne samo to, nego kao djed, i ne samo to, nego kao vjernik i kao suprug i kao branitelj Boga. Tako da moramo se oduprijeti ovome jugoslavenskom zlu koje prijeti zapravo prerušeno u velikosrpsko ruho, a to ruho i to zlo se zove Orjuna. Pa da se vratimo samo malo u povijest, pošto imam svoju grupu povijesti i vjerovanja u Hrvata i svoj YouTube kanal, pretplatite se na njega, imate dosta dobrih tema, pa da se vratimo malo u povijest, da vidimo kako je sve to skupa došlo i šta je to bilo. Sami Balkanski ratovi 1912. i 13. godine, gdje se Srbi na mig velikih sila Britanije i Francuske odlučuju na vraćanje samog Otomanskog carstva, jer je bilo Otomansko carstvo oslabilo je djelovanje prilikom samoga rata sa Italijom. Dakle, u ta dva rata, zapravo prvi rat i drugi rat, gdje sudjeluju, kažem, saveznici Bugarska, Srbija, Crna Gora i Grčka protiv Turske, a u drugom ratu koji je bio kraći od 29.6. do 10.8. same 13. godine, nezadovoljni su podjelom Makedonije, kako Grci, tako i Srbi i Bugari, i tu Srbi opet profitiraju najbolje. Dakle, šta je tu u tim balkanskim ratovima izvuklo, ajmo reći, Srbiju? To je bila i kolera, koja je bolest kao bolest se raširila čak i do naših krajeva, do Slavonije, pa je došao takozvani pjegavac. Srbija u mirovnih, rekao sam, ugovora izvlači korist i teritorij dobiva, kao Rumunjska, Makedonija se dijeli između Grčke i Bugara i Srba. Zašto to sve govorim? Zato da se vrati još malo natrag u povijest, na načrtanje. To je nacrt srpske nacionalne politike ili Srpsko jedinstveno carstvo 1844. godine. Dakle, srpska kneževina i ministar unutarnjih poslova Srbije radi, i to je bio Ilija Garašanin. To je bio prvi politički program Srbije, a sami cilj je bio obnova srpskog carstva, trgovinski odnos prema Francuskoj i prema Britaniji, i to je kad prvi put se Srbija od istoka okreće vamo prema zapadu, zapravo uz pomoć masonskih loža Velikog Orijenta i veza sa britanskim masonskim ložama. Dakle, oni teritorij tadašnjeg Osmanskog carstva pokušavaju iskoristiti, ujediniti to područje za sebe. Dakle, šta je tu bilo olakotno za Srbiju, a vidit ćemo koja je sramota se dogodila i preferiranje te Francuske i Britanije, a vidjeli smo i kroz naš domovinski rat koliko su bili da se Jugoslavija održi. Preferiraju,
jer Austrija, bila je Hrvatska u Austro-Ugarskoj i Austrija normalno pretendirala na teritorij koji je bio i Bosna i Hercegovina, koji nažalost početkom ubojstvom Franje Ferdinanda i Gavrilo Princip kad ga ubija, carstvo Austro-Ugarsko dolazi kraju. Dakle, rekao sam, Rusija je htjela pretendira na taj teritorij, to je izgovor Francuskoj i Britaniji da daju primat Srbiji kao velikoj kršćanskoj sili. Pa to je jad i žalost. Dakle, sam program koji o Hrvatima, pa je kasnije o Garašanina izbrisan, govori kao da je to jedan jedinstveni narod, jeli Srbi su, to sam jedanput rekao u forumu jednome gospodinu, našemu susjedu, da su oni do Tokija. Dakle, to je sve, ajmo reći, povijest koja je došla do osnivanja Orjune, a sama Orjuna se osniva u Splitu mome 1921. godine i to se nije tako nazivala. Dakle, šta je Orjuna? Orjuna, to je zapravo veliko srpstvo, što sam na početku rekao, a sama povijest toga 19. i 20. stoljeće kojim dao vjetar u leđa, pa sam Gajev ilirski pokret 1835. godine i rekao sam načrtanje Ilije Garašanina 1848. Dakle, vanjski politički ciljevi Kraljevine Srbije i dominantna uloga na južnoslavenskim, tako su oni zvali, prostorima i naravno gdje su oni bili zajedno i komplementni i kroz jezikoslovstvo i evo Vuka Stefanovića Karadžića koji kaže čitaj kako pišeš i piši kako čitaš, a on prepisuje našega Bartola Kašiću i stvara se njihova Biblija. Dakle, takozvani Kovčezić za istoriju, jezik i običaji, to su Srbi i tu stoje sva tri zakona, a Srbi su zapravo sve i svuda. I tu ne budimo ludi ka Hrvati, tu stoji dogovor hrvatskih i srpskih lingvista 1850. godine u kongresu u Beču kongresu. I kao što ne budimo mi ludi, evo i naša katolička crkva ima svojih velikih grešaka tu i preko ilirskog pokreta, što sam sam rekao i sam Juraj Strossmayer 1850. do 1894. živio. On sam sudjeluje u slavenskoj ideji, ali šta je tu bilo? To je bila bit borbe Bizanta i katoličanstva i onda je Vatikan tako mislio kako lakše jezično i da taj cijeli prostor otmemo Bizantu ili ortodoksiji ili pravoslavlju i preko Strossmayera u tu jednu ludu ideju ili rizma se upada u ludu, još luđu ideju jugoslavenštine, južnoslavenstva, izmišljenih Slavena, izmišljenog slavenskog naroda. Dakle, a ko je bio pandam i protivnik Strossmayera, to je bio biskup Haulik, Slovak porijeklom. Haulik je imao soli u glavi, šta bi rekli, i sam je izjavio, ako ikad uđemo u takvu zajednicu, Hrvatima prijeti izumiranje. I evo, vidimo do čega smo i dokle smo došli. Sama ideja o osnivanju, dakle, južnih Slavena potiče iz tih umova i tako povijesno se odvija. Samo vodstvo, vidimo, uvijek imamo svoje izdajice, pa tako zajedno bude Frane Supilo i Svetozar Pribičević i stvara se politička zajednica. I kažem, da sad ne preskačem, evo Sarajevski atentat 1914. u Sarajevu kad je ubijen ovi Franjo Ferdinand i njegova supruga od Gavrila Principa, a ubio ga niko više drugi od Gavrilo Princip tu negdje iz Grahova gore. Znači on je bio u tajnoj organizaciji Mlada Bosna ili Crna ruka, isto je kao masonska organizacija, jeli? I normalno pred početak, to je samoga i uzrok
uzrok Prvog svjetskog rata. Imamo onda Krfsku deklaraciju iz 1917. godine gdje je vlada Kraljevine Srbije i Jugoslavenskog odbora donosi odluku o stvaranju zajednice Srba, Hrvata i Slovenaca, gdje su današnji Bošnjaci zapravo zvali su se muslimani. Za mene danas jednostavno provodi se unitaristička politika, ista ona protivnička politika moga naroda koja se provodila i za vrijeme Jugoslavije. I to vam nije u redu. I Bošnjaci nisu nikakvi narod, to je izmišljen narod i status quo je napravljen. Naravno da je i Bosna bila Hrvatska država. Dakle, 1.12.1918. godine sama dinastija Karađorđević dolazi gdje u prevratima, jer su imali uvijek sukobe sa Obrenovićima, to je nešto slično sa mini bolševičkom revolucijom što se dogodila kad su Romanovi ubijeni isto od prevrata u masonske lože. Ubijeni su na ritualan način, tako nešto slično je bilo s Obrenovićem, dolazi Karađorđević. A nazovimo nova revolucija. Jer šta se tepalo Srbiji, posebno ti francusko-izdajničkih krugova, engleskih zapravo, tili su napraviti Piemont, neku nad državu nad ovim ovdje, mali, jako, kao od Balkana ovoga, iako taj Balkan kao pojam, to se nama nameće, to ne poštuje, nikad nije ni postojalo. Dakle, još mogu navesti da sam Karađorđević ima kao obitelj krvne veze sa engleskom kraljevskom obitelji. A to smo opet uvjerili se za vrijeme našeg Domovinskog rata koliko su imali utjecaja i bili za jedinstvenu Jugoslaviju, pošto po to da su otišli uz naš herojski Vukovar koji je uspio to i naši branitelji koji su obranili to, koliko toliko da se Hrvatska naoružaju ta 3-4 mjeseca pripremi za daljnju obranu. Dakle, protiv samog ulaska u Kraljevinu glavni žandar je bio, nisam rekao, ali sad ću reći, Grgo Anđelinović. I sam on je bio kao glavni žandar u toj, kako se reče, jugoslavenskoj organizaciji. I u Splitu, to sam na početku govorio, gdje je utemeljena pred Orjuna, to je bilo 23.3.21. a zvala se Jugoslavenska napredna nacionalna omladina. Dakle, zašto u Splitu? I svi to spominju. Pa zato što je Split je izabran kasnije za centar četništva bio zato što su bili dobro u korespondenciji sa Talijanima. Split je bio najveći grad na ovoj obali ostao Jadrana, a samim tim je bila granica NDH, s tim da su Zadar i Rijeka bili pod Talijanima. Split, kao i za vrijeme našeg Domovinskog rata, je imao jednu sreću u nesreći što je okolica, kao i moji Poljičani, bili hrvatsko-katoličko življe i nisu nasjedali na te pamflete jugoslavenstva i četništva, dok sami grad Split, Trogir i Kaštela imali su za vrijeme Drugog svjetskoga isto dosta pripadnika u četničkom pokretu. Zagađeni s ovom orjunaškom politikom. Dakle, što je njihov cilj i plan? Njihov cilj i plan je prilikom ovog načrtanja i ovoga svega negacija svega nacionalnog hrvatskoga. A to je primjer sam Marjanović Milan u Rijeci 1913. još piše o narodu koji nastaje. Kakav narod Jugoslaveni? Pa danas imamo evo i sami ti takozvani Bošnjaci, prije se zvali muslimani koji su bili hrvatski saveznici u Drugom svjetskom ratu. Oni pričaju o nekom jugoslavenstvu, a to je ludilo. I opet, ne budimo ludi, imamo svoj izdajica kao Ivan Meštrović Kipar, poznati mason, i on modelira srpsku povijest i radi skulpture Kraljevića Marka, lažne mitove i pale neke kosovske junake. Onda imamo Ivu Vojnovića u drami i Smrt majke Jugovića i Lazarevo vaskrsenje.
pomaže mu Niko Bartulović, isto Hrvat, a u zemljopisu Jovan Cvijić koji je živio od 1865. do 1927. Ovo je rekao: od Istre do Makedonije taj narod je cijeli srpski, a novi statut se radi jedan narod, jedna stranka i jedan vođa. Dakle, u svibnju 1922. dolazi do samih organizacijskih promjena u strukturi i usvajanje novog statuta, i onda nastaje Orijuna, isto organizacija jugoslavenskih nacionalista. Ekstremna nacionalistička, nazovimo teroristička organizacija, rekao sam unitaristička, kao što danas se stremi i nastoji u Bosni napraviti i odvojiti taj njihov dio. Dakle, sam Pribičević je njihov idejni vođa. Orijuna, kažem, prvo je borba protiv Hrvatske, nacionalne svijesti u bilo kojem pogledu, i u Splitu čak izlazi list orjunaški kasnije za vrijeme ovoga i Drugog svjetskog pobjeda, ne pobjeda. Dakle, Stjepan Radić je bio u HSS-u, a HSP i Hrvatska zajednica su bili u to doba u političkoj strukturi Hrvatske. Samo ubojstvo Draškovića, jednoga od njihovih aktivista, slijedi odmazda u mome Splitu u Plinarskoj ulici, gdje isti taj Grgan Đelinović Žadar, zapovjednik milicije, ranjava i prebija masu ljudi, a oko 20 ranjenih je. Za tu čak okrivljavaju komuniste. Dakle, Orijuna kakva je, takva je. Ukinuta je 1929. kraljevin ukazom o uvođenju šestosjećanske diktature, te prijelaz samoga Pribičevića u porbu 25. i zajedno s Radićom ide u koaliciju. 1927. gube značaj pomalo ali šta ostaje od tog svega zajedno? Dakle, evo, nabrojat ću, od 1922. do 1925. ima oko 100.000 članova. Vrlo zanimljivo ko danas broji te članove. U Dalmaciji samo ima 50 organizacija. Evo, na Vidovdan 1924. Orijuna slavi, kaže, junački čin Gavrila Principa, evo, spominjao sam ga par puta danas, dakle, ubojica Crne ruke Ferdinanda. I 1913. Srbi odustaju, vidite kako to se sa našim izdajicama radi, od ćirilice samo za hrvatsko prihvaćanje istočnog, takozvanog istočnog narječja. Dakle, značajna imena u toj Orijuni su bili Svetozar i Milan Pribičević, Grgoj Berislav Anđelinović, Kosta Pećani, Ilija Trifunović, Ivo Lahman, Edo Bulat, vidimo bilo je Hrvata, Uroš Bijelić, i uglavnom su svi iza otišli u četnički pokret. Dakle, još je bitan tu, to je naš povjesničar Stjepan Lozo dobro napisao, Svetozar Moljević, ideologije samog genocida na Hrvatima, gdje se događaju za vrijeme Drugog svjetskog rata, posebno u zaleđu Splita, okolici ovdje od mog Poljičkog kraja, Zamosorja, i razni četnički upadi i ubijanje autohtonog hrvatskog katoličkog življa. Dakle, sam, evo, izdajica isto gdje se spominje i u samoj knjizi od povjesničara Loze i ostali, to je Đuro Vilović, živio negdje do 58. I dakle, šta bude? Vladimir Predavec, sin ubijenog Josipa Predavca, on je bio onda glavni u HSS-u, stranci, njih dvoje kao i hrvatski predstavnici, dakle Vilović i Predavec, odlaze na Svetosavski kongres 1944. Znači nije još završio Drugi svjetski rat, i predviđa se, i tamo se već planira obnova neki novi savez Slovenaca, Hrvata i Srba. Dakle, njihov, rekao sam koji su i ciljevi i šta ujedinjenje, znači veliko srpstva, jedna velika Srbija,
znamo za Virovitica, Karlobag, Virovitica, Karlobag, Karlovac, za granicu njihovu i znamo da je Hrvatska po njima samo negdje oko Zagreba, malo i dio Zagorja. Mržnja je po meni, mržnja je uglavnom na katoličku crkvu i kler i zovu je lešinačku trulež, a Židove zovu čifuti. Dakle, što ovdje u Splitu sad primjećujemo, ja sam iz Splita, tom notornom Smoji su napravili Miljenku spomenik. Ko? Pa ista ta Orjuna. Koja je to sila može napraviti tome zlotvoru koji je podržavao Slobodana Miloševića, koji je bio osobni prijatelj sa Simom Dubajićem, koji je sam priznao da je ubijao masu i masu Hrvata, da su na stratištima od Bleiburga do Maribora i dalje poginuli. Dakle, i taj isti Smoje sam je potjerao Antu Žanetića, to sam u svojoj grupi stavio, igrač Hajduka, kojemu je otac bio hrvatski vojnik i nisu to mogli podnijeti i uvijek je radio da se ujedini sjever i jug Hrvatske, Zagreb i Split i Hajduk i Dinamo, dva su kluba bratska, sa njima se ponosi čitava Hrvatska. Dakle, a ko je pozvan 2011. na rođendan Hajduka, to je bio notorni Budimir Lončar, a Žanetić nije pozvan. I evo vidimo kako je u taj Hajduk od 11. ulazi sve skupa i šta se događa i kako se manipulira sve skupa s tim. Evo, i Smoje je napravio malo i velo misto, ali imaju sukob s Marušićem oko ideologije i mišljenja u svezi toga serija, a najviše Smoje, kojemu je sad spomenik na Matešcu Splitu napravljen, poludio kada je Hajduk vratio svoj originalan hrvatski grb, a makao je pentagram ili onu petokraku krvavu po kojim su stradavali mnogi naši sunarodnjaci. Dakle, sve skupa imao sam potrebu i jednostavno da napravim jedan video od ovome, da se malo razjasnu neke stvari i ljudi moji da izbacimo mržnju. Mi smo mal narod, ali smo ratnički narod, Božji narod i tako treba da budemo i da smo svi uz Boga i jedno i neka se naš svit pomalo i vrati iz tuđine, da nas više ima, da nas neprijatelj ne može savlada, ne da sa lažima i da nas preuzimaju ovako kao što su preuzeli mainstream medije i sve skupa, ali Bogu hvala, alternativnih uvijek ima pravi ljudi i neka vam je svako dobro i Bog i Hrvati.